Sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan menggelar latihan nuklir selama sepekan. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebut latihan telah direncanakan sejak lama. Latihan nuklir yang dijadwalkan setiap tahun tersebut dilakukan pada pekan depan. Latihan bertajuk Steadfast Noon melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir bukan bom langsung, serta jet konvensional dan pesawat pengintai, serta pengisian bahan bakar. Bagian utama manuver akan diadakan di lokasi yang terletak lebih dari 1.000 km dari Rusia. Hal tersebut disampaikan seorang pejabat dari NATO. Stoltenberg berujar jika latihan rutin tiba-tiba dibatalkan justru keliru. Sementara itu, Presiden Vladimir Putin memerintahkan menggempur Ukraina besar-besaran seusai pasukan Rusia menderita kekalahan dalam beberapa pekan terakhir. Mundurnya tentara Rusia di bawah pukulan pasukan Ukraina dipersenjatai Barat. Putin meningkatkan pertaruhannya dengan mencaplok 4 wilayah Ukraina. Ia pun mengumumkan mobilisasi parsial 300.000 pasukan cadangan untuk menopang garis depan Rusia yang tengah runtuh. Berantakannya rencana perang Rusia, Putin telah berulang kali mengisyaratkan ia dapat menggunakan senjata nuklir untuk melindungi perolehan Rusia selama perang. Ancaman itu juga ditujukan untuk menghalangi negara-negara NATO mengirim senjata yang lebih canggih ke Ukraina. Namun demikian, NATO tak memiliki senjata apapun. Senjata nuklir yang secara nominal dikaitkan dengan NATO masih berada di bawah kendali kencang 3 negara anggotanya, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Para menteri pertahanan dari kelompok perencanaan nuklir rahasia aliansi itu telah dijadwalkan akan bertemu pada Kamis 13 Oktober 2022. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. New unsuccessful enemy's attempts to cross the Zherebets River have been prevented near Raigorodok, Karamzinovka, Rozovka, Makeevka and Novolubovka in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Up to 3 infantry combat vehicles, 2 armored motor vehicles and about 60 Ukrainian personnel have been eliminated. Russian units have repelled an attempt of the Ukrainian armed forces to launch an attack by manpower of up to 1 platoon supported by vehicles near Novodarovka at Zaporozhye direction. 7 Ukrainian personnel and 1 armored motor vehicle have been eliminated. The enemy made attempts to launch an attack by up to 2 battalions at Novovoskresenskoye, Velikaya Alexandrovka and Sukhanovo in Kherson region at Kryvyi Rog direction. Russian units have successfully repelled all the attacks. 1 tank, 16 armored combat vehicles, 4 motor vehicles and over 70 Ukrainian personnel have been eliminated. The Russian forces have launched a fire attack at the Ukrainian units that were redeploying to launch attacks towards Kostromka and Dishchenka in Kherson region at Andreevka direction. 2 tanks, 3 armored motor vehicles, 5 pickups and over 90 Ukrainian personnel have been eliminated. Moreover, preemptive fire attack has resulted in the destruction of 4 Ukrainian ferries detected by reconnaissance units across the Ingulets River and frustration of redeployment of Ukrainian reserve forces to the operations area. In total, 319 airplanes and 161 helicopters, 2,199 unmanned aerial vehicles, 380 air defense missile systems, 5,677 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,496 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation.
Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. NATO is not party to the conflict, but our support is playing a key role. Allies remain united in their support for Ukraine's sovereignty and self-defense. Rekaman personil yang dimobilisasi menguasai taktik pertempuran di tempat latihan di wilayah Khabarovsk tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Oktober 2022. Penembak senapan mesin melakukan tembakan langsung berpasangan dan melatih keterampilan gerakan mereka di medan perang. Tampak juga awak AGS-17 sedang berlatih teknik menembak dari peluncur granat otomatis pada penunjukan target dari quadrocopter. Rusia melaporkan secara total 318 pesawat Ukraina dan 160 helikopter, 2.195 kendaraan udara tak berawak, 379 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 240 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 63.110 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-230. Akhir dari perang antara Rusia dan Ukraina kian tak pasti. Konflik justru semakin meruncing menyusul serangan Rusia baru-baru ini di beberapa titik di kota Kiev.
Rekaman seorang tentara Ukraina yang sedang bersembunyi dalam parit ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman tentara Ukraina itu awalnya dalam kondisi yang aman-aman saja. Namun tak disangka, saat ia mulai berdiri dan melihat kondisi, serangan bom tiba-tiba datang mengenai posisi tentara Ukraina itu bersembunyi. Beruntung, tentara tersebut dengan sigap langsung menunduk sambil melindungi bagian kepalanya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 318 pesawat Ukraina, 160 helikopter dan 2.195 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 240 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 63.110 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-230. Militer Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penangkapan diduga teroris Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 12 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia melakukan penahanan seorang warga negara Ukraina yang diinstruksikan SBU untuk melakukan serangan. Warga sipil tersebut dilengkapi dengan mobil dan menuju ke Rusia dari Kiev dalam perjalanan melalui wilayah Estonia. FSB Rusia juga menyita Manpads Igla yang dipersiapkan SBU Ukraina untuk mempersiapkan aksi terorisnya.
Beredar sebuah rekaman di Telegram yang memperlihatkan warga sipil histeris setelah mendengar roket Rusia berdatangan di Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk pada Selasa 11 Oktober 2022. Dari dalam rumah, warga merekam suasana mencekam. Terdengar pula suara warga sipil yang histeris. Rusia disebut menembakkan lebih dari 100 peluru ke Nikopol. Seorang anak terluka parah. Rusia menyerang distrik Nikopol sepanjang malam. Seorang gadis berusia 6 tahun terluka parah. Distrik itu diserang Rusia dengan grenade dan tembakan artileri berat 7 kali, kata Valentin Resnichenko, Kepala Administrasi Militer Regional Dnepropetrovsk, diposting di Telegram. Tercatat lebih dari 100 peluru ditembakkan ke Nikopol. Salah satunya menabrak rumah pribadi warga, melukai seorang gadis 6 tahun dan ibunya. Mereka dan seorang wanita lain yang terluka dalam serangan itu sekarang dalam kondisi serius di rumah sakit. Tentara Muslim Chechnya menggelar doa bersama sebelum kembali melanjutkan perang melawan militer Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram resmi Presiden Chechnya, Ramzan Kadyrov, pada Rabu 12 Oktober 2022. Dalam rekaman tampak doa dipimpin oleh komandan Chechnya dan diiringi oleh prajurit lainnya. Mereka disebut berdoa untuk diberi perlindungan dan keselamatan selama perang serta meraih kemenangan. Lebih lanjut, Kadyrov berharap pasukannya yang sedang berjuang dengan gagah berada di medan perang dan meraih kemenangan dengan gemilang. Dengan menyebut nama Allah di bibir mereka dan tekad yang kuat para pejuang kita yang mulia pergi berperang, mereka mengucapkan kata-kata syahadat yang merupakan simbol iman semua muslim dan tanpa pamrih maju ke posisi musuh berikutnya, kata Kadyrov. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم يا ربنا يا الله خديشنا نانوشنا جشيا خدشنا إجشنا جشنا نانوشنا جشيا يا ربنا يا الله نيق أرض ولور حيد خديع يا الله وزن دير ومكشنا تليل ديع مكشنا سيسيم دير ديع يا الله وزن دير مصطفالي يخزينا بظلمة في حاجورة تشتمخ يا مشكور يا الله ولور ديع يا الله وزن دير بوح إيه تنبيع دنيا نح إيه خطح يا الله وزن دير بوح حكى بوح يا الله وزن دير حمدت الأولياء ملكي The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Main effort of the armed forces of Ukraine at Kupiansk direction was concentrated on capturing the settlement of Kislovka, attacked by 3 Ukrainian company tactical groups and foreign mercenaries simultaneously from 3 directions. The enemy succeeded in wedging into the defense and reaching the western suburbs of the settlement. Intense action of our forces and concentrated fire of Russian artillery have resulted in dislodging the Ukrainian units from the suburbs of Kislovka, scattering and driving them back to their initial positions.
The positions of the Russian units at the forefront have been recovered. Moreover, the enemy made unsuccessful attempts to launch an offensive by up to 3 companies towards Tabaevka, Orlanka in Kharkov region and Kuzemovka in Lugansk People's Republic. All the attacks have been successfully repelled by Russian forces. Total casualties suffered by the Ukrainian armed forces and mercenaries at the above-mentioned direction constitute over 100 personnel, 4 tanks, 3 infantry combat vehicles and 3 Turkish-manufactured Kirpi armored personnel carriers. In total, 319 airplanes and 161 helicopters, 2,199 unmanned aerial vehicles, 380 air defense missile systems, 5,677 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,496 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan ia tak berniat bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada KTT G20 mendatang. Hal itu Joe Biden ungkapkan pada hari Selasa 11 Oktober 2022. Namun demikian, Biden akan mempertimbangkan untuk bertatap muka dengan Putin di sela gelaran KTT G20 di Bali jika rakyatnya dibebaskan dari segala tuntutan. Dilansir The Hill, Biden akan mempertimbangkan berbicara dengan Putin tergantung pada topiknya. Biden mengaku prinsipnya akan ia ubah dengan satu syarat, yakni jika Putin membebaskan warganya yang ditahan Rusia. Biden membuka pintu bertatap muka dengan Putin jika ingin membahas pembebasan Griner. Biden merujuk pada bintang WNBA Brittney Griner. Diketahui Griner telah dipenjara di Rusia selama berbulan-bulan. Para pemimpin global akan berkumpul di Bali, Indonesia bulan depan untuk menghadiri KTT tahunan negara-negara ekonomi utama dunia. Diketahui, Griner merupakan seorang bintang di WNBA dan peraih medali emas Olimpiade. Ia ditahan pada Februari karena membawa cartridge vape dengan minyak ganja ke Rusia. Griner telah mengaku bersalah bulan lalu, namun ia bersikeras tak berniat melanggar hukum. Brittney Griner kemudian dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan menggelar latihan nuklir selama sepekan. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebut latihan telah direncanakan sejak lama. Latihan nuklir yang dijadwalkan setiap tahun tersebut dilakukan pada pekan depan.
Latihan bertajuk Steadfast Noon melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir bukan bom langsung, serta jet konvensional dan pesawat pengintai, serta pengisian bahan bakar. Bagian utama manuver akan diadakan di lokasi yang terletak lebih dari 1.000 km dari Rusia. Hal tersebut disampaikan seorang pejabat dari NATO. Stoltenberg berujar jika latihan rutin tiba-tiba dibatalkan justru keliru. Sementara itu, Presiden Vladimir Putin memerintahkan menggempur Ukraina besar-besaran seusai pasukan Rusia menderita kekalahan dalam beberapa pekan terakhir. Mundurnya tentara Rusia di bawah pukulan pasukan Ukraina dipersenjatai Barat. Putin meningkatkan pertaruhannya dengan mencaplok 4 wilayah Ukraina. Ia pun mengumumkan mobilisasi parsial 300.000 pasukan cadangan untuk menopang garis depan Rusia yang tengah runtuh. Berantakannya rencana perang Rusia, Putin telah berulang kali mengisyaratkan ia dapat menggunakan senjata nuklir untuk melindungi perolehan Rusia selama perang. Ancaman itu juga ditujukan untuk menghalangi negara-negara NATO mengirim senjata yang lebih canggih ke Ukraina. Namun demikian, NATO tak memiliki senjata apapun. Senjata nuklir yang secara nominal dikaitkan dengan NATO masih berada di bawah kendali kencang 3 negara anggotanya, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Para menteri pertahanan dari kelompok perencanaan nuklir rahasia aliansi itu telah dijadwalkan akan bertemu pada Kamis 13 Oktober 2022. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. New unsuccessful enemy's attempts to cross the Zherebets River have been prevented near Raigorodok, Karamzinovka, Rozovka, Makeevka and Novolubovka in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Up to 3 infantry combat vehicles, 2 armored motor vehicles and about 60 Ukrainian personnel have been eliminated. Russian units have repelled an attempt of the Ukrainian armed forces to launch an attack by manpower of up to 1 platoon supported by vehicles near Novodarovka at Zaporozhye direction. 7 Ukrainian personnel and 1 armored motor vehicle have been eliminated. The enemy made attempts to launch an attack by up to 2 battalions at Novovoskresenskoye, Velikaya Alexandrovka and Sukhanovo in Kherson region at Kryvyi Rog direction. Russian units have successfully repelled all the attacks. 1 tank, 16 armored combat vehicles, 4 motor vehicles and over 70 Ukrainian personnel have been eliminated. The Russian forces have launched a fire attack at the Ukrainian units that were redeploying to launch attacks towards Kostromka and Dishchenka in Kherson region at Andreevka direction. 2 tanks, 3 armored motor vehicles, 5 pickups and over 90 Ukrainian personnel have been eliminated. Moreover, preemptive fire attack has resulted in the destruction of 4 Ukrainian ferries detected by reconnaissance units across the Ingulets River and frustration of redeployment of Ukrainian reserve forces to the operations area. In total, 319 airplanes and 161 helicopters, 2,199 unmanned aerial vehicles, 380 air defense missile systems, 5,677 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,496 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation.
Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. NATO is not party to the conflict, but our support is playing a key role. Allies remain united in their support for Ukraine's sovereignty and self-defense. Rekaman personil yang dimobilisasi menguasai taktik pertempuran di tempat latihan di wilayah Khabarovsk tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Oktober 2022. Penembak senapan mesin melakukan tembakan langsung berpasangan dan melatih keterampilan gerakan mereka di medan perang. Tampak juga awak AGS-17 sedang berlatih teknik menembak dari peluncur granat otomatis pada penunjukan target dari quadrocopter. Rusia melaporkan secara total 318 pesawat Ukraina dan 160 helikopter, 2.195 kendaraan udara tak berawak, 379 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 240 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 63.110 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-230. Akhir dari perang antara Rusia dan Ukraina kian tak pasti. Konflik justru semakin meruncing menyusul serangan Rusia baru-baru ini di beberapa titik di kota Kiev.
Rekaman seorang tentara Ukraina yang sedang bersembunyi dalam parit ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman tentara Ukraina itu awalnya dalam kondisi yang aman-aman saja. Namun tak disangka, saat ia mulai berdiri dan melihat kondisi, serangan bom tiba-tiba datang mengenai posisi tentara Ukraina itu bersembunyi. Beruntung, tentara tersebut dengan sigap langsung menunduk sambil melindungi bagian kepalanya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 318 pesawat Ukraina, 160 helikopter dan 2.195 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 240 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 63.110 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-230. Militer Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penangkapan diduga teroris Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 12 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia melakukan penahanan seorang warga negara Ukraina yang diinstruksikan SBU untuk melakukan serangan. Warga sipil tersebut dilengkapi dengan mobil dan menuju ke Rusia dari Kiev dalam perjalanan melalui wilayah Estonia. FSB Rusia juga menyita Manpads Igla yang dipersiapkan SBU Ukraina untuk mempersiapkan aksi terorisnya.
Beredar sebuah rekaman di Telegram yang memperlihatkan warga sipil histeris setelah mendengar roket Rusia berdatangan di Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk pada Selasa 11 Oktober 2022. Dari dalam rumah, warga merekam suasana mencekam. Terdengar pula suara warga sipil yang histeris. Rusia disebut menembakkan lebih dari 100 peluru ke Nikopol. Seorang anak terluka parah. Rusia menyerang distrik Nikopol sepanjang malam. Seorang gadis berusia 6 tahun terluka parah. Distrik itu diserang Rusia dengan granat dan tembakan artileri berat 7 kali, kata Valentin Resnichenko, Kepala Administrasi Militer Regional Dnepropetrovsk, diposting di Telegram. Tercatat lebih dari 100 peluru ditembakkan ke Nikopol. Salah satunya menabrak rumah pribadi warga, melukai seorang gadis 6 tahun dan ibunya. Mereka dan seorang wanita lain yang terluka dalam serangan itu sekarang dalam kondisi serius di rumah sakit. Tentara Muslim Chechnya menggelar doa bersama sebelum kembali melanjutkan perang melawan militer Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram resmi Presiden Chechnya, Ramzan Kadyrov, pada Rabu 12 Oktober 2022. Dalam rekaman tampak doa dipimpin oleh Komandan Chechnya dan diiringi oleh prajurit lainnya. Mereka disebut berdoa untuk diberi perlindungan dan keselamatan selama perang serta meraih kemenangan. Lebih lanjut, Kadyrov berharap pasukannya yang sedang berjuang dengan gagah berani di medan perang dan meraih kemenangan dengan gemilang. Dengan menyebut nama Allah di bibir mereka dan tekad yang kuat para pejuang kita yang mulia pergi berperang, mereka mengucapkan kata-kata syahadat yang merupakan simbol iman semua muslim dan tanpa pamrih maju ke posisi musuh berikutnya, kata Kadyrov. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ya Rabbana ya Allah, sadayshna nanoshna geshliya, hojashna idashna geshliya, sanatanoshna geshliya. Ya Rabbana ya Allah, niyah arde olur, haydi hdiyah. Ya Allah, özündel, mokshmer, liyah mokshmer, sen diyah. Ya Allah, özündel, mostobaliya, zina, zulma, fizmi, hajwana. Ya mashkur, ya Allah, olar diyah. Ya Allah, özündel, bu hadiyetim ya dünyana ahirete. Ya Allah, özündel, bu hakek bu. Ya Allah, özündel, hametel evliya maliki. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Main effort of the armed forces of Ukraine at Kupiansk direction was concentrated on capturing the settlement of Kislovka, attacked by 3 Ukrainian company tactical groups and foreign mercenaries simultaneously from 3 directions. The enemy succeeded in wedging into the defense and reaching the western suburbs of the settlement. Intense action of our forces and concentrated fire of Russian artillery have resulted in dislodging the Ukrainian units from the suburbs of Kislovka, scattering and driving them back to their initial positions.
The positions of the Russian units at the forefront have been recovered. Moreover, the enemy made unsuccessful attempts to launch an offensive by up to 3 companies towards Tabaevka, Orlanka in Kharkov region and Kuzemovka in Lugansk People's Republic. All the attacks have been successfully repelled by Russian forces. Total casualties suffered by the Ukrainian armed forces and mercenaries at the above-mentioned direction constitute over 100 personnel, 4 tanks, 3 infantry combat vehicles and 3 Turkish-manufactured Kirpi armored personnel carriers. In total, 319 airplanes and 161 helicopters, 2,199 unmanned aerial vehicles, 380 air defense missile systems, 5,677 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,496 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan ia tak berniat bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada KTT G20 mendatang. Hal itu Joe Biden ungkapkan pada hari Selasa 11 Oktober 2022. Namun demikian, Biden akan mempertimbangkan untuk bertatap muka dengan Putin di sela gelaran KTT G20 di Bali jika rakyatnya dibebaskan dari segala tuntutan. Dilansir The Hill, Biden akan mempertimbangkan berbicara dengan Putin tergantung pada topiknya. Biden mengaku prinsipnya akan ia ubah dengan satu syarat, yakni jika Putin membebaskan warganya yang ditahan Rusia. Biden membuka pintu bertatap muka dengan Putin jika ingin membahas pembebasan Griner. Biden merujuk pada bintang WNBA Brittney Griner. Diketahui Griner telah dipenjara di Rusia selama berbulan-bulan. Para pemimpin global akan berkumpul di Bali, Indonesia bulan depan untuk menghadiri KTT tahunan negara-negara ekonomi utama dunia. Diketahui, Griner merupakan seorang bintang di WNBA dan peraih medali emas Olimpiade. Ia ditahan pada Februari karena membawa cartridge vape dengan minyak ganja ke Rusia. Griner telah mengaku bersalah bulan lalu, namun ia bersikeras tak berniat melanggar hukum. Brittney Griner kemudian dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan menggelar latihan nuklir selama sepekan. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebut latihan telah direncanakan sejak lama. Latihan nuklir yang dijadwalkan setiap tahun tersebut dilakukan pada pekan depan.
Latihan bertajuk Steadfast Noon melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir bukan bom langsung, serta jet konvensional dan pesawat pengintai, serta pengisian bahan bakar. Bagian utama manuver akan diadakan di lokasi yang terletak lebih dari 1.000 km dari Rusia. Hal tersebut disampaikan seorang pejabat dari NATO. Stoltenberg berujar jika latihan rutin tiba-tiba dibatalkan justru keliru. Sementara itu, Presiden Vladimir Putin memerintahkan menggempur Ukraina besar-besaran seusai pasukan Rusia menderita kekalahan dalam beberapa pekan terakhir. Mundurnya tentara Rusia di bawah pukulan pasukan Ukraina dipersenjatai Barat. Putin meningkatkan pertaruhannya dengan mencaplok 4 wilayah Ukraina. Ia pun mengumumkan mobilisasi parsial 300.000 pasukan cadangan untuk menopang garis depan Rusia yang tengah runtuh. Berantakannya rencana perang Rusia, Putin telah berulang kali mengisyaratkan ia dapat menggunakan senjata nuklir untuk melindungi perolehan Rusia selama perang. Ancaman itu juga ditujukan untuk menghalangi negara-negara NATO mengirim senjata yang lebih canggih ke Ukraina. Namun demikian, NATO tak memiliki senjata apapun. Senjata nuklir yang secara nominal dikaitkan dengan NATO masih berada di bawah kendali kencang 3 negara anggotanya, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Para menteri pertahanan dari kelompok perencanaan nuklir rahasia aliansi itu telah dijadwalkan akan bertemu pada Kamis 13 Oktober 2022. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. New unsuccessful enemy's attempts to cross the Zherebets River have been prevented near Raigaradok, Karamzinovka, Rozovka, Makeevka and Novolubovka in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Up to 3 infantry combat vehicles, 2 armored motor vehicles and about 60 Ukrainian personnel have been eliminated. Russian units have repelled an attempt of the Ukrainian armed forces to launch an attack by manpower of up to 1 platoon supported by vehicles near Novodarovka at Zaporozhye direction. 7 Ukrainian personnel and 1 armored motor vehicle have been eliminated. The enemy made attempts to launch an attack by up to 2 battalions at Novovoskresenskoye, Velikaya Alexandrovka and Sukhanovo in Kherson region at Kryvyi Rog direction. Russian units have successfully repelled all the attacks. 1 tank, 16 armored combat vehicles, 4 motor vehicles and over 70 Ukrainian personnel have been eliminated. The Russian forces have launched a fire attack at the Ukrainian units that were redeploying to launch attacks towards Kostromka and Ishchenka in Kherson region at Andreevka direction. 2 tanks, 3 armored motor vehicles, 5 pickups and over 90 Ukrainian personnel have been eliminated. Moreover, preemptive fire attack has resulted in the destruction of 4 Ukrainian ferries detected by reconnaissance units across the Ingulets River and frustration of redeployment of Ukrainian reserve forces to the operations area. In total, 319 airplanes and 161 helicopters, 2,199 unmanned aerial vehicles, 380 air defense missile systems, 5,677 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,496 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation.
Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. NATO is not party to the conflict, but our support is playing a key role. Allies remain united in their support for Ukraine's sovereignty and self-defense. Rekaman personil yang dimobilisasi menguasai taktik pertempuran di tempat latihan di wilayah Khabarovsk tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Oktober 2022. Penembak senapan mesin melakukan tembakan langsung berpasangan dan melatih keterampilan gerakan mereka di medan perang. Tampak juga awak AGS-17 sedang berlatih teknik menembak dari peluncur granat otomatis pada penunjukan target dari quadrocopter. Rusia melaporkan secara total 318 pesawat Ukraina dan 160 helikopter, 2.195 kendaraan udara tak berawak, 379 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 240 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 63.110 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-230. Akhir dari perang antara Rusia dan Ukraina kian tak pasti. Konflik justru semakin meruncing menyusul serangan Rusia baru-baru ini di beberapa titik di kota Kiev.
Rekaman seorang tentara Ukraina yang sedang bersembunyi dalam parit ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman tentara Ukraina itu awalnya dalam kondisi yang aman-aman saja. Namun tak disangka, saat ia mulai berdiri dan melihat kondisi, serangan bom tiba-tiba datang mengenai posisi tentara Ukraina itu bersembunyi. Beruntung, tentara tersebut dengan sigap langsung menunduk sambil melindungi bagian kepalanya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 318 pesawat Ukraina, 160 helikopter dan 2.195 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 240 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 63.110 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-230. Militer Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penangkapan diduga teroris Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 12 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia melakukan penahanan seorang warga negara Ukraina yang diinstruksikan SBU untuk melakukan serangan. Warga sipil tersebut dilengkapi dengan mobil dan menuju ke Rusia dari Kiev dalam perjalanan melalui wilayah Estonia. FSB Rusia juga menyita Menpets Igla yang dipersiapkan SBU Ukraina untuk mempersiapkan aksi terorisnya.
Beredar sebuah rekaman di Telegram yang memperlihatkan warga sipil histeris setelah mendengar roket Rusia berdatangan di Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk pada Selasa 11 Oktober 2022. Dari dalam rumah, warga merekam suasana mencekam. Terdengar pula suara warga sipil yang histeris. Rusia disebut menembakkan lebih dari 100 peluru ke Nikopol. Seorang anak terluka parah. Rusia menyerang distrik Nikopol sepanjang malam. Seorang gadis berusia 6 tahun terluka parah. Distrik itu diserang Rusia dengan grenade dan tembakan artileri berat 7 kali, kata Valentin Resnichenko, Kepala Administrasi Militer Regional Dnepropetrovsk, diposting di Telegram. Tercatat lebih dari 100 peluru ditembakkan ke Nikopol. Salah satunya menabrak rumah pribadi warga, melukai seorang gadis 6 tahun dan ibunya. Mereka dan seorang wanita lain yang terluka dalam serangan itu sekarang dalam kondisi serius di rumah sakit. Tentara Muslim Chechnya menggelar doa bersama sebelum kembali melanjutkan perang melawan militer Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram resmi Presiden Chechnya, Ramzan Kadyrov, pada Rabu 12 Oktober 2022. Dalam rekaman tampak doa dipimpin oleh Komandan Chechnya dan diiringi oleh prajurit lainnya. Mereka disebut berdoa untuk diberi perlindungan dan keselamatan selama perang serta meraih kemenangan. Lebih lanjut, Kadyrov berharap pasukannya yang sedang berjuang dengan gagah berada di medan perang dan meraih kemenangan dengan gemilang. Dengan menyebut nama Allah di bibir mereka dan tekad yang kuat para pejuang kita yang mulia pergi berperang, mereka mengucapkan kata-kata syahadat dan merupakan simbol iman semua muslim dan tanpa pamrih maju ke posisi musuh berikutnya, kata Kadyrov. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم يا ربنا يا الله قديشنا نانوشنا جشيا حوجشنا إجشنا جشنا نانوشنا جشيا يا ربنا يا الله نيق أرد أولور حيد حديح يا الله وزن دير ومكشنا ليل ديح مكشنا شيشن دير ديح يا الله وزن دير مصو بالي يخزينا في ظلمة في حاجونا تشتري يا مشكور يا الله أولور ديح يا الله وزن دير فرحة إيه تنبيح دنيا نحقيقة يا الله وزن دير بوح حكي بوك يا الله وزن دير حمثل إليا ملكي The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Main effort of the armed forces of Ukraine at Kupiansk direction was concentrated on capturing the settlement of Kislovka, attacked by 3 Ukrainian company tactical groups and foreign mercenaries simultaneously from 3 directions. The enemy succeeded in wedging into the defense and reaching the western suburbs of the settlement. Intense action of our forces and concentrated fire of Russian artillery have resulted in dislodging the Ukrainian units from the suburbs of Kislovka, scattering and driving them back to their initial positions.
The positions of the Russian units at the forefront have been recovered. Moreover, the enemy made unsuccessful attempts to launch an offensive by up to 3 companies towards Tabaevka, Orlanka in Kharkov region and Kuzemovka in Lugansk People's Republic. All the attacks have been successfully repelled by Russian forces. Total casualties suffered by the Ukrainian armed forces and mercenaries at the above-mentioned direction constitute over 100 personnel, 4 tanks, 3 infantry combat vehicles and 3 Turkish-manufactured Kirpi armored personnel carriers. In total, 319 airplanes and 161 helicopters, 2,199 unmanned aerial vehicles, 380 air defense missile systems, 5,677 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,496 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan ia tak berniat bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada KTT G20 mendatang. Hal itu Joe Biden ungkapkan pada hari Selasa 11 Oktober 2022. Namun demikian, Biden akan mempertimbangkan untuk bertatap muka dengan Putin di sela gelaran KTT G20 di Bali jika rakyatnya dibebaskan dari segala tuntutan. Dilansir The Hill, Biden akan mempertimbangkan berbicara dengan Putin tergantung pada topiknya. Biden mengaku prinsipnya akan ia ubah dengan satu syarat, yakni jika Putin membebaskan warganya yang ditahan Rusia. Biden membuka pintu bertatap muka dengan Putin jika ingin membahas pembebasan Griner. Biden merujuk pada bintang WNBA Brittney Griner. Diketahui Griner telah dipenjara di Rusia selama berbulan-bulan. Para pemimpin global akan berkumpul di Bali, Indonesia bulan depan untuk menghadiri KTT tahunan negara-negara ekonomi utama dunia. Diketahui Griner merupakan seorang bintang di WNBA dan peraih medali emas Olimpiade. Ia ditahan pada Februari karena membawa cartridge vape dengan minyak ganja ke Rusia. Griner telah mengaku bersalah bulan lalu, namun ia bersikeras tak berniat melanggar hukum. Brittney Griner kemudian dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan menggelar latihan nuklir selama sepekan. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebut latihan telah direncanakan sejak lama. Latihan nuklir yang dijadwalkan setiap tahun tersebut dilakukan pada pekan depan.
Latihan bertajuk Steadfast Noon melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir bukan bom langsung, serta jet konvensional dan pesawat pengintai, serta pengisian bahan bakar. Bagian utama manuver akan diadakan di lokasi yang terletak lebih dari 1.000 km dari Rusia. Hal tersebut disampaikan seorang pejabat dari NATO. Stoltenberg berujar jika latihan rutin tiba-tiba dibatalkan justru keliru. Sementara itu, Presiden Vladimir Putin memerintahkan menggempur Ukraina besar-besaran seusai pasukan Rusia menderita kekalahan dalam beberapa pekan terakhir. Mundurnya tentara Rusia di bawah pukulan pasukan Ukraina dipersenjatai Barat. Putin meningkatkan pertaruhannya dengan mencaplok 4 wilayah Ukraina. Ia pun mengumumkan mobilisasi parsial 300.000 pasukan cadangan untuk menopang garis depan Rusia yang tengah runtuh. Berantakannya rencana perang Rusia, Putin telah berulang kali mengisyaratkan ia dapat menggunakan senjata nuklir untuk melindungi perolehan Rusia selama perang. Ancaman itu juga ditujukan untuk menghalangi negara-negara NATO mengirim senjata yang lebih canggih ke Ukraina. Namun demikian, NATO tak memiliki senjata apapun. Senjata nuklir yang secara nominal dikaitkan dengan NATO masih berada di bawah kendali kencang 3 negara anggotanya, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Para menteri pertahanan dari kelompok perencanaan nuklir rahasia aliansi itu telah dijadwalkan akan bertemu pada Kamis 13 Oktober 2022. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. New unsuccessful enemy's attempts to cross the Zherebets River have been prevented near Raigorodok, Karamzinovka, Rozovka, Makeevka and Novolubovka in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Up to 3 infantry combat vehicles, 2 armored motor vehicles and about 60 Ukrainian personnel have been eliminated. Russian units have repelled an attempt of the Ukrainian armed forces to launch an attack by manpower of up to 1 platoon supported by vehicles near Novodarovka at Zaporozhye direction. 7 Ukrainian personnel and 1 armored motor vehicle have been eliminated. The enemy made attempts to launch an attack by up to 2 battalions at Novovoskresenskoye, Velikaya Alexandrovka and Sukhanovo in Kherson region at Kryvyi Rog direction. Russian units have successfully repelled all the attacks. 1 tank, 16 armored combat vehicles, 4 motor vehicles and over 70 Ukrainian personnel have been eliminated. The Russian forces have launched a fire attack at the Ukrainian units that were redeploying to launch attacks towards Kostromka and Dishchenka in Kherson region at Andreevka direction. 2 tanks, 3 armored motor vehicles, 5 pickups and over 90 Ukrainian personnel have been eliminated. Moreover, preemptive fire attack has resulted in the destruction of 4 Ukrainian ferries detected by reconnaissance units across the Ingulets River and frustration of redeployment of Ukrainian reserve forces to the operations area. In total, 319 airplanes and 161 helicopters, 2,199 unmanned aerial vehicles, 380 air defense missile systems, 5,677 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,496 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation.
Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. NATO is not party to the conflict, but our support is playing a key role. Allies remain united in their support for Ukraine's sovereignty and self-defense. Rekaman personil yang dimobilisasi menguasai taktik pertempuran di tempat latihan di wilayah Khabarovsk tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Oktober 2022. Penembak senapan mesin melakukan tembakan langsung berpasangan dan melatih keterampilan gerakan mereka di medan perang. Tampak juga awak AGS-17 sedang berlatih teknik menembak dari peluncur granat otomatis pada penunjukan target dari quadrocopter. Rusia melaporkan secara total 318 pesawat Ukraina dan 160 helikopter, 2.195 kendaraan udara tak berawak, 379 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 240 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 63.110 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-230. Akhir dari perang antara Rusia dan Ukraina kian tak pasti. Konflik justru semakin meruncing menyusul serangan Rusia baru-baru ini di beberapa titik di kota Kiev.
Rekaman seorang tentara Ukraina yang sedang bersembunyi dalam parit ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman tentara Ukraina itu awalnya dalam kondisi yang aman-aman saja. Namun tak disangka, saat ia mulai berdiri dan melihat kondisi, serangan bom tiba-tiba datang mengenai posisi tentara Ukraina itu bersembunyi. Beruntung, tentara tersebut dengan sigap langsung menunduk sambil melindungi bagian kepalanya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 318 pesawat Ukraina, 160 helikopter dan 2.195 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 240 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 63.110 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-230. Militer Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penangkapan diduga teroris Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 12 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia melakukan penahanan seorang warga negara Ukraina yang diinstruksikan SBU untuk melakukan serangan. Warga sipil tersebut dilengkapi dengan mobil dan menuju ke Rusia dari Kiev dalam perjalanan melalui wilayah Estonia. FSB Rusia juga menyita Menpets Igla yang dipersiapkan SBU Ukraina untuk mempersiapkan aksi terorisnya.
Beredar sebuah rekaman di Telegram yang memperlihatkan warga sipil histeris setelah mendengar roket Rusia berdatangan di Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk pada Selasa 11 Oktober 2022. Dari dalam rumah, warga merekam suasana mencekam. Terdengar pula suara warga sipil yang histeris. Rusia disebut menembakkan lebih dari 100 peluru ke Nikopol. Seorang anak terluka parah. Rusia menyerang distrik Nikopol sepanjang malam. Seorang gadis berusia 6 tahun terluka parah. Distrik itu diserang Rusia dengan grenade dan tembakan artileri berat 7 kali, kata Valentin Resnichenko, Kepala Administrasi Militer Regional Dnepropetrovsk, diposting di Telegram. Tercatat lebih dari 100 peluru ditembakkan ke Nikopol. Salah satunya menabrak rumah pribadi warga, melukai seorang gadis 6 tahun dan ibunya. Mereka dan seorang wanita lain yang terluka dalam serangan itu sekarang dalam kondisi serius di rumah sakit. Tentara Muslim Chechnya menggelar doa bersama sebelum kembali melanjutkan perang melawan militer Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram resmi Presiden Chechnya, Ramzan Kadyrov, pada Rabu 12 Oktober 2022. Dalam rekaman tampak doa dipimpin oleh Komandan Chechnya dan diiringi oleh prajurit lainnya. Mereka disebut berdoa untuk diberi perlindungan dan keselamatan selama perang serta meraih kemenangan. Lebih lanjut, Kadyrov berharap pasukannya yang sedang berjuang dengan gagah berada di medan perang dan meraih kemenangan dengan gemilang. Dengan menyebut nama Allah di bibir mereka dan tekad yang kuat para pejuang kita yang mulia pergi berperang, mereka mengucapkan kata-kata syahadat yang merupakan simbol iman semua muslim dan tanpa pamrih maju ke posisi musuh berikutnya, kata Kadyrov. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ya Rabbana ya Allah, sadayshna nanoshna geshliya, hojashna ijashna geshliya, sanatanoshna geshliya. Ya Rabbana ya Allah, niqah arda olur, haydi hdiya. Ya Allah, özündel, mokshmer, liya mokshmer, sen derdiya. Ya Allah, özündel, mostobaliya, zina, zulma, fitni, ya hajwara. Yaşmaya, ya mashkur, ya Allah, olar diya. Ya Allah, özündel, korhan ihyetim, ya dünyana ihyetim. Ya Allah, özündel, bol hakek buk. Ya Allah, özündel, halmettir, evliya-i maliki. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Main effort of the armed forces of Ukraine at Kupiansk direction was concentrated on capturing the settlement of Kislovka, attacked by 3 Ukrainian company tactical groups and foreign mercenaries simultaneously from 3 directions. The enemy succeeded in wedging into the defense and reaching the western suburbs of the settlement. Intense action of our forces and concentrated fire of Russian artillery have resulted in dislodging the Ukrainian units from the suburbs of Kislovka, scattering and driving them back to their initial positions.
The positions of the Russian units at the forefront have been recovered. Moreover, the enemy made unsuccessful attempts to launch an offensive by up to 3 companies towards Tabaevka, Orlanka in Kharkov region and Kuzemovka in Lugansk People's Republic. All the attacks have been successfully repelled by Russian forces. Total casualties suffered by the Ukrainian armed forces and mercenaries at the above-mentioned direction constitute over 100 personnel, 4 tanks, 3 infantry combat vehicles and 3 Turkish-manufactured Kirpi armored personnel carriers. In total, 319 airplanes and 161 helicopters, 2,199 unmanned aerial vehicles, 380 air defense missile systems, 5,677 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,496 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan ia tak berniat bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada KTT G20 mendatang. Hal itu Joe Biden ungkapkan pada hari Selasa 11 Oktober 2022. Namun demikian, Biden akan mempertimbangkan untuk bertatap muka dengan Putin di sela gelaran KTT G20 di Bali jika rakyatnya dibebaskan dari segala tuntutan. Dilansir The Hill, Biden akan mempertimbangkan berbicara dengan Putin tergantung pada topiknya. Biden mengaku prinsipnya akan ia ubah dengan satu syarat, yakni jika Putin membebaskan warganya yang ditahan Rusia. Biden membuka pintu bertatap muka dengan Putin jika ingin membahas pembebasan Griner. Biden merujuk pada bintang WNBA Brittney Griner. Diketahui Griner telah dipenjara di Rusia selama berbulan-bulan. Para pemimpin global akan berkumpul di Bali, Indonesia bulan depan untuk menghadiri KTT tahunan negara-negara ekonomi utama dunia. Diketahui Griner merupakan seorang bintang di WNBA dan peraih medali emas Olimpiade. Ia ditahan pada Februari karena membawa cartridge vape dengan minyak ganja ke Rusia. Griner telah mengaku bersalah bulan lalu, namun ia bersikeras tak berniat melanggar hukum. Brittney Griner kemudian dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan menggelar latihan nuklir selama sepekan. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebut latihan telah direncanakan sejak lama. Latihan nuklir yang dijadwalkan setiap tahun tersebut dilakukan pada pekan depan.
Latihan bertajuk Steadfast Noon melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir bukan bom langsung, serta jet konvensional dan pesawat pengintai, serta pengisian bahan bakar. Bagian utama manuver akan diadakan di lokasi yang terletak lebih dari 1.000 km dari Rusia. Hal tersebut disampaikan seorang pejabat dari NATO. Stoltenberg berujar jika latihan rutin tiba-tiba dibatalkan justru keliru. Sementara itu, Presiden Vladimir Putin memerintahkan menggempur Ukraina besar-besaran seusai pasukan Rusia menderita kekalahan dalam beberapa pekan terakhir. Mundurnya tentara Rusia di bawah pukulan pasukan Ukraina dipersenjatai Barat. Putin meningkatkan pertaruhannya dengan mencaplok 4 wilayah Ukraina. Ia pun mengumumkan mobilisasi parsial 300.000 pasukan cadangan untuk menopang garis depan Rusia yang tengah runtuh. Berantakannya rencana perang Rusia, Putin telah berulang kali mengisyaratkan ia dapat menggunakan senjata nuklir untuk melindungi perolehan Rusia selama perang. Ancaman itu juga ditujukan untuk menghalangi negara-negara NATO mengirim senjata yang lebih canggih ke Ukraina. Namun demikian, NATO tak memiliki senjata apapun. Senjata nuklir yang secara nominal dikaitkan dengan NATO masih berada di bawah kendali kencang 3 negara anggotanya, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Para menteri pertahanan dari kelompok perencanaan nuklir rahasia aliansi itu telah dijadwalkan akan bertemu pada Kamis 13 Oktober 2022. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. New unsuccessful enemy's attempts to cross the Zherebets River have been prevented near Raigaradok, Karamzinovka, Rozovka, Makeevka and Novolubovka in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Up to 3 infantry combat vehicles, 2 armored motor vehicles and about 60 Ukrainian personnel have been eliminated. Russian units have repelled an attempt of the Ukrainian armed forces to launch an attack by manpower of up to 1 platoon supported by vehicles near Novodarovka at Zaporozhye direction. 7 Ukrainian personnel and 1 armored motor vehicle have been eliminated. The enemy made attempts to launch an attack by up to 2 battalions at Novovoskresenskoye, Velikaya Alexandrovka and Sukhanovo in Kherson region at Kryvyi Rog direction. Russian units have successfully repelled all the attacks. 1 tank, 16 armored combat vehicles, 4 motor vehicles and over 70 Ukrainian personnel have been eliminated. The Russian forces have launched a fire attack at the Ukrainian units that were redeploying to launch attacks towards Kostromka and Ishchenka in Kherson region at Andreevka direction. 2 tanks, 3 armored motor vehicles, 5 pickups and over 90 Ukrainian personnel have been eliminated. Moreover, preemptive fire attack has resulted in the destruction of 4 Ukrainian ferries detected by reconnaissance units across the Ingulets River and frustration of redeployment of Ukrainian reserve forces to the operations area. In total, 319 airplanes and 161 helicopters, 2,199 unmanned aerial vehicles, 380 air defense missile systems, 5,677 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,496 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation.
Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. NATO is not party to the conflict, but our support is playing a key role. Allies remain united in their support for Ukraine's sovereignty and self-defense. Rekaman personil yang dimobilisasi menguasai taktik pertempuran di tempat latihan di wilayah Khabarovsk tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Oktober 2022. Penembak senapan mesin melakukan tembakan langsung berpasangan dan melatih keterampilan gerakan mereka di medan perang. Tampak juga awak AGS-17 sedang berlatih teknik menembak dari peluncur granat otomatis pada penunjukan target dari quadrocopter. Rusia melaporkan secara total 318 pesawat Ukraina dan 160 helikopter, 2.195 kendaraan udara tak berawak, 379 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 240 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 63.110 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-230.
Akhir dari perang antara Rusia dan Ukraina kian tak pasti. Konflik justru semakin meruncing menyusul serangan Rusia baru-baru ini di beberapa titik di kota Kiev. Rekaman seorang tentara Ukraina yang sedang bersembunyi dalam parit ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman tentara Ukraina itu awalnya dalam kondisi yang aman-aman saja. Namun tak disangka, saat ia mulai berdiri dan melihat kondisi, serangan bom tiba-tiba datang mengenai posisi tentara Ukraina itu bersembunyi. Beruntung, tentara tersebut dengan sigap langsung menunduk sambil melindungi bagian kepalanya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 318 pesawat Ukraina, 160 helikopter dan 2.195 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 240 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 63.110 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-230. Militer Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penangkapan diduga teroris Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 12 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia melakukan penahanan seorang warga negara Ukraina yang diinstruksikan SBU untuk melakukan serangan. Warga sipil tersebut dilengkapi dengan mobil dan menuju ke Rusia dari Kiev dalam perjalanan melalui wilayah Estonia. FSB Rusia juga menyita Manpads Igla yang dipersiapkan SBU Ukraina untuk mempersiapkan aksi terorisnya.
Beredar sebuah rekaman di Telegram yang memperlihatkan warga sipil histeris setelah mendengar roket Rusia berdatangan di Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk pada Selasa 11 Oktober 2022. Dari dalam rumah, warga merekam suasana mencekam. Terdengar pula suara warga sipil yang histeris. Rusia disebut menembakkan lebih dari 100 peluru ke Nikopol. Seorang anak terluka parah. Rusia menyerang distrik Nikopol sepanjang malam. Seorang gadis berusia 6 tahun terluka parah. Distrik itu diserang Rusia dengan grenade dan tembakan artileri berat 7 kali, kata Valentin Resnichenko, Kepala Administrasi Militer Regional Dnepropetrovsk, diposting di Telegram. Tercatat lebih dari 100 peluru ditembakkan ke Nikopol. Salah satunya menabrak rumah pribadi warga, melukai seorang gadis 6 tahun dan ibunya. Mereka dan seorang wanita lain yang terluka dalam serangan itu sekarang dalam kondisi serius di rumah sakit. Tentara Muslim Chechnya menggelar doa bersama sebelum kembali melanjutkan perang melawan militer Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram resmi Presiden Chechnya, Ramzan Kadyrov, pada Rabu 12 Oktober 2022. Dalam rekaman tampak doa dipimpin oleh Komandan Chechnya dan diiringi oleh prajurit lainnya. Mereka disebut berdoa untuk diberi perlindungan dan keselamatan selama perang serta meraih kemenangan. Lebih lanjut, Kadyrov berharap pasukannya yang sedang berjuang dengan gagah berada di medan perang dan meraih kemenangan dengan gemilang. Dengan menyebut nama Allah di bibir mereka dan tekad yang kuat para pejuang kita yang mulia pergi berperang, mereka mengucapkan kata-kata syahadat yang merupakan simbol iman semua muslim dan tanpa pamrih maju ke posisi musuh berikutnya, kata Kadyrov. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ya Rabbana ya Allah, sadayışna nanoşna geçtiyah, hocasna ijesna geçtiyah, sanatanoşna geçtiyah. Ya Rabbana ya Allah, niyah arda olur, haydi diyah. Ya Allah özündel, mokşmer, diyah mokşmer, sen diyah. Ya Allah özündel, mostobaliyah, zina, zulma, fizmi, ya hacıwana, yaşmeh, ya maşkur, ya Allah, olar diyah. Ya Allah özündel, bu hadiyetim ya dünyana ehata. Ya Allah özündel, bu hakeh bu. Ya Allah özündel, hametler evliya maliki. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Main effort of the armed forces of Ukraine at Kupiansk direction was concentrated on capturing the settlement of Kislovka, attacked by 3 Ukrainian company tactical groups and foreign mercenaries simultaneously from 3 directions. The enemy succeeded in wedging into the defense and reaching the western suburbs of the settlement. Intense action of our forces and concentrated fire of Russian artillery have resulted in dislodging the Ukrainian units from the suburbs of Kislovka, scattering and driving them back to their initial positions.
The positions of the Russian units at the forefront have been recovered. Moreover, the enemy made unsuccessful attempts to launch an offensive by up to 3 companies towards Tabaevka, Orlanka in Kharkov region and Kuzemovka in Lugansk People's Republic. All the attacks have been successfully repelled by Russian forces. Total casualties suffered by the Ukrainian armed forces and mercenaries at the above-mentioned direction constitute over 100 personnel, 4 tanks, 3 infantry combat vehicles and 3 Turkish-manufactured Kirpi armored personnel carriers. In total, 319 airplanes and 161 helicopters, 2,199 unmanned aerial vehicles, 380 air defense missile systems, 5,677 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,496 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan ia tak berniat bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada KTT G20 mendatang. Hal itu Joe Biden ungkapkan pada hari Selasa 11 Oktober 2022. Namun demikian, Biden akan mempertimbangkan untuk bertatap muka dengan Putin di sela gelaran KTT G20 di Bali jika rakyatnya dibebaskan dari segala tuntutan. Dilansir The Hill, Biden akan mempertimbangkan berbicara dengan Putin tergantung pada topiknya. Biden mengaku prinsipnya akan ia ubah dengan satu syarat, yakni jika Putin membebaskan warganya yang ditahan Rusia. Biden membuka pintu bertatap muka dengan Putin jika ingin membahas pembebasan Griner. Biden merujuk pada bintang WNBA Brittney Griner. Diketahui Griner telah dipenjara di Rusia selama berbulan-bulan. Para pemimpin global akan berkumpul di Bali, Indonesia bulan depan untuk menghadiri KTT tahunan negara-negara ekonomi utama dunia. Diketahui, Griner merupakan seorang bintang di WNBA dan peraih medali emas Olimpiade. Ia ditahan pada Februari karena membawa cartridge vape dengan minyak ganja ke Rusia. Griner telah mengaku bersalah bulan lalu, namun ia bersikeras tak berniat melanggar hukum. Brittney Griner kemudian dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan menggelar latihan nuklir selama sepekan. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebut latihan telah direncanakan sejak lama. Latihan nuklir yang dijadwalkan setiap tahun tersebut dilakukan pada pekan depan.
Latihan bertajuk Steadfast Noon melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir, bukan bom langsung, serta jet konvensional dan pesawat pengintai, serta pengisian bahan bakar. Bagian utama manuver akan diadakan di lokasi yang terletak lebih dari 1.000 km dari Rusia. Hal tersebut disampaikan seorang pejabat dari NATO. Stoltenberg berujar jika latihan rutin tiba-tiba dibatalkan justru keliru. Sementara itu, Presiden Vladimir Putin memerintahkan menggempur Ukraina besar-besaran seusai pasukan Rusia menderita kekalahan dalam beberapa pekan terakhir. Mundurnya tentara Rusia di bawah pukulan pasukan Ukraina dipersenjatai Barat. Putin meningkatkan pertaruhannya dengan mencaplok 4 wilayah Ukraina. Ia pun mengumumkan mobilisasi parsial 300.000 pasukan cadangan untuk menopang garis depan Rusia yang tengah runtuh. Berantakannya rencana perang Rusia, Putin telah berulang kali mengisyaratkan ia dapat menggunakan senjata nuklir untuk melindungi perolehan Rusia selama perang. Ancaman itu juga ditujukan untuk menghalangi negara-negara NATO mengirim senjata yang lebih canggih ke Ukraina. Namun demikian, NATO tak memiliki senjata apapun. Senjata nuklir yang secara nominal dikaitkan dengan NATO masih berada di bawah kendali kencang 3 negara anggotanya, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Para menteri pertahanan dari kelompok perencanaan nuklir rahasia aliansi itu telah dijadwalkan akan bertemu pada Kamis 13 Oktober 2022. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. New unsuccessful enemy's attempts to cross the Zherebets River have been prevented near Raigorodok, Karamzinovka, Rozovka, Makeevka and Novolubovka in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Up to 3 infantry combat vehicles, 2 armored motor vehicles and about 60 Ukrainian personnel have been eliminated. Russian units have repelled an attempt of the Ukrainian armed forces to launch an attack by manpower of up to 1 platoon supported by vehicles near Novodarovka at Zaporozhye direction. 7 Ukrainian personnel and 1 armored motor vehicle have been eliminated. The enemy made attempts to launch an attack by up to 2 battalions at Novo